Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikamkhulu inyanga yezulu ngesihlabelelo sekhulu 86 186. Ngicela umbangela ingcobo wasesazisweni asona esihlabelelo inkosi imbusise. Inkosi ibusipha ngabangela. Bachazwa,
izinkanyezi Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu, inkosi zinibusise. Kuthiwa khona umama wayehlushwa izulu. Elelithi malihloma bayesazi ukuthi lizongena kwakhe. Lalithi masengingenile kufe inkomo noma kufe imbuzi. Layifika-ke inyanga ibethele zisho zithi ayingeke lisaphinde lingena. Lazithatha-ke imfuyo-ke esibayeni ngoba inyanga ziyikhokhelwa ngemfuyo. Kodwa lalinede lihlome bese liqala khona. Sase siphelile isibaya kulo muzi. Umama wakhona ekhokhela inyanga. Kwase kuba khona ngoba lonke ikhona la khona iNazaretha, akukho la ngakhona iNazaretha. Kwase kuba khona umtshela ukuthi ake uye ngale ePhakameni kuShembe uyobika inkingo nayo yokuthi izulu maliqala liduma akwenzeki lingangeni kwakho, akwenzeki futhi lingathathi lutho. Nebala-ke wayesehamba-ke yobika kumkhulu, ubaba mkhulu inyanga umqalo wendlela. Ezobika lenkinga yakhe. Efike ePhakameni wabeseya khona, wabesefica-ke ubaba mkhulu enza umsebenzi wakhe ukuphilisa abantu. Wabeselibika-ke lolu daba lakhe ukuthi baba nginenkinga la. Ngishishwa izulu. Elithi maliduma nje bese liqala kwami aliphumi lingashayanga lutho. Wase baba mkhulu emtshela ukuthi wase ebiza abanye nabe babeseduze kwakhe wathi aningithatheleni lo mama ningigcinele yena. Owa mina ngazi lutho ngezulu, ukhona kodwa umnikazi wali izulu, umphathi wayo yonke imali. Esho umkhulu inyanga izulu. Amen.
ngaleso sikhathi ke umkhulu Nyangazulu wasesikoleni esewumfana efunda seyizovalwa futhi ikole sezofika futhi ekhaya wasemlindisa kwalinda lo mama lavala ikole wafika umkhulu Nyangayizulu wayesethi emthatheni nimuse umkhulu wasethathwa ke umkhulu Nyangayizulu ke lo mama waselibika ke usizi lakhe ke lokungenelwa izulu wabe sethi umkhulu ke inkosi imbusise kuswela isikhathi phela ngalangena izulu kwakhe Nkosi busise ngizwile Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha sehlengina zozulame. Ukwethemba simakadi Ngizongithi lona kwala eMaqadini la eSasweni Temple konkosi ngo-1982 kwakuyisabatha kuwumhlangano omkhulu lo mhlangano obizwa ngokuthi umhlangano kaShembe uqala konyaka kaNkulunkulu umhlangano onomdedele abawu7 sabafana sasihlala lapho yabona abakuhlale khona umkhokhelo saswe kunomuthi lapha yana wakhula phansi wasohlona kabili base begawula lo ngala kwasalo wodwa sasihlala ngale Nkosi Nyangayizulu ila ethendeni langaphakathi kukhona ama-umbrella awu2 sihlala lapha thina kuyale ngokweminyaka yethu wemdala nathi sonke kwawufuza uvilakazi kuzofuza ubabaso kuze umfundisi uMasango kugcina lo ukhulumayo Nkosi Nyangayizulu yayifake umjiva olime Hleli lapha ngaba khona abafundi abadala ngapha abenkosi langa nawo bamkhulu bese khona bathi ngakahambe emhlabeni baba uphethe inkonzo yasemini lapha yana la kuhlala khona amakhosazana namakhosikazi kuleya boundary leyana kwaqhamuka umganxa wempunzi yeza impunzi yeza yafika lapha phambili yabe mambane yetshisi baba uyiphethe inkonzo la uyisha ngapha nangapha ubaba iNyangayizulu yasho inkonzo isuka impunzi yayigoqa amanqina yayilala phansi yaqhubeka inkonzo kofa inkonzo la iphethwa khona saguqa kwahlatshelela sathandaza nguna ubaba wayibusisa inkonzo methi baba amen ayisekho impunzi ngasathi kuthandazwa
waseyitshela wathi wena hamba amadoda azokuzingela. Kwasala isikhulu Nkosi kusenikuzwile. Ngakhetha uyazi ingushozi wasemangangeni. Ngenye imini kufika indoda la ngaphakathi emva kwenkonzo yesabatha. Izobikwa ukuthi kayihambi. Ithi inkosi inyanga yezulu nciseni ngalesi sihlahla. Ikhomba isihlahla somkhosi. Singakabi njengoba sesikhulu kangaka la ngaphakathi, sasesincane phela. Yabekwa le ndoda yancika ngesihlahla somkhosi. Yaqhubeka inyanga yezulu yanekelisa abantu. Kwaqhamuka umama nomndeni wakhe uzobika ingane. Ingane kayikhuluma isimungulu. Ithi inkosi inyanga yezulu mbekeni eduze kwaloya. Babe ngomakhelwane. Iqhubeka inkosi yenza imisebenzi yayo yobungcwele. Indoda le engakwazi ukuhamba izwe amathambo evuma ukuthi ikhuphuke ngesihlahla ngomgogodla wayo. Ikhuphuke le ndoda ilwa nokusukuma ime izwa kuvuma kuyo. Ubaba ubhizi lapha ugijima phakathi kolwayini. Nala ethempeleni abadala bazokhumbula ukuthi kwakukhona ipulpit la etendeni. Bese kuba nezitini ezibovu ezazakhiwe zakhela ukuhlukanisa amadoda nomama namakhosazana. Kodwa inyanga yezulu yayijikizeqe khona igijima ingene kolayini. Wazi wathi ungidi oyiphatha amabhuzu enkosi wathi ayona inkosi le. Umhlazimamba la akekho uNkulunkulu ogijima nje phakathi kwabantu. Umhlazimamba ke inyoko ngeke uyishaya noma kuthi uyakhala. Yakhuphuka le ndoda yanyuka. Ithele ethi khona iyama nje. Wasephenduka. Umthendo ohlabisa umdala emihlabisa emisha. Uvo imvana nobala sibhadubhadu. Lwaphenduka lwathi ekhulu. Yawa le ndoda. Yaya wala phezu kwengane. Ingane yake izothinga phela kayikhuluma. Phezu kwengane yaya bhabhabala indoda phezu kwengane. Yakhala ingane yathi hawu ususenanga incindezelo. Amen. Sikhuluma ngengane engakhulumi. Mususeni nanga incindezela. Base bephuthuma abashumayeli basusa indoda. Wasephenduka umthathu wendawo wabuya. Wathi benitheni? Baba besithela akwazi ukuhamba akamile. Kodwa bona wathi mnike indukama kodwa ekhaya. Amen. Uwani obengakhulumi kodwa babele ngane uthweni kwena ngane baba kade ehleli phezu kwami yathi mthathena kodwa ekhaya. Amen. Sikhuluma ngalo uNkulunkulu. Amen. La kade kunomhlanga la. Uqalo. Ibingena lapha inyanga yezulu lapha. Lela gede lensimbi. Ingene idlule kubaba omncane idlule igudla ithi ingene ethempeleni phakathi epulpit lapha. Epulpit iyafana nje nalompheme ehlezi kuwona. Laba abafuni bayibona le pulpit endala. Lo mhlanga kuthe mase kushaya isikhathi yasithi awususwe. Wasuswa lahlekisa ithempeli. Ngiqonda
ukukhathulula hayi ngoba ngihlani kodwa ngiqonda ukukhathulula leli gama elithi uthingo lwenkosazana waguzwa lapha wabekwa la kwakumadlala owemonitha sonke isimo umfundisi nobaba ungedi nangeduzo kwakho kodwa kwathandazwa lasukuma themazi lapha ya laduma izulu laqaqaqa ayikwakubi themali lapho kodwa ngathi uzobonakala uthema kulapha ekhoneni la wabeka uNkulunkulu laduma kakhulu izulu lashaya amakhulu amakhabazi sikhona ladlula enzansi sadloko amagwabhaza enzansi lapha ekhoneni yafika bekwa inkosi lathi ha imbala wathandaza kwasukunywa laqala ukuthi hayi soqeda amabheshu ungesewona la swabhengele ngendlela eliza ngayo izulu kwafika kwamiwa lapha kubaba mkhulu yabekwa inkosi yamaNazaretha laphinda izulu lezinto efanayo lithe lavele lehla umbane ofika menkosi ofika maphezulu ekhanda lenkosi esimenyeziwe ngokukhuza lokho akuyona into entsha indala ngalesikhathi babeqhamuka la esangweni labefundise jikeleze ugijima ungubani ubhefule embuzi abantu babona uNkulunkulu omenyeziwe owuthingo kungasho ukuthi uthingo kusathi ubhuti abantu sebehalalisa sekuduma ithempele lonke uthi ngubani kahleni lazi la iceleni ibhefule ungubani abantu bengasenza abanye bephezulu kwamadokodo lawa lamadokodo nomngomezulu lapha lamadokodo lapha nongcona ngazi asindakani abantu babe phezulu kwawo yafika lapha wabeka ubaba wethu umbani phezulu ezulwini sasacimele sasapho wehla phezulu ezulwini wangena kuye waphelela Eko kumnazethu omfishane washita same time way rainbow zathi zongena la ngathi kumgqame ikhethe ugumede lapha kodwa dabukela abafelwe thina safelwe thina uNkulunkulu sesimbonile kwathi ungena ngaphakathi emaGetsemane kwenziwa konke laphela izulu gwe laqhuma igama kodwa lo hamba phambi kwethu uthingo lwenkosazana mangizwe izwi lakho senginampuzile leli ilanga lapha emzini kababa usuphusile usiyabuya indoda engizalayo iza kubaba inyanga izulu izobika ukuthi inosize ekhaya ayilwazi iqhamuka apha akukho okuhlanganayo imbuzi ziyafa konke kwenza kuyafa inkosi inyanga izulu imnika amanzi ithi ufuna ukuchela ngalamanzi ekhaya usiyafika ubaba ekhaya usekhuluma nomkhokheli umama kamdluli umfundisi kuthi dade wayimiza njalo uthi dade lapha eKankele 14 la manzi ubaba wagodliwe umkhokhela lethu 14 ufike uMashezi waselindelani ufike omachiliza kwandengeza intombi eyithandayo ugcwala iqhuwe ekhaya ugidwe kuzokusa ekuseni kuvuka bahamba abasebenzayo basala abanye omama baphuza itiye nolothi kwasadla ulothi ngaleso sikhathi ku14 wagidwa emini waseyidlala lase inyanga ezulu yasimdlalela ubaba uBhayisikopu namakholwa yamakhela ukuthi abe nofakazi
Yaqhamuka indoda ngoba ingane zayo mhlawumbe nabehlobo zayo zikhona yaqhamuka ishayisana isikindi. Hayi isikindi angalani kwakuthiwa yini. Emini ngo-2 yangena ngesikhala yafika idlala ibhayisikophu yonke eyayifike nje ekhaya emzini kababa ebusuku. Hawu amakhosikazi agcwala umuzi. Hayi bokwenza njani? Nangu umuntu wabo umuntu egcekeni nesikindi esincane. Hey. Ihlezi inkosikazi yakhe yambukela. Athi uMantinga noMaqhelisa cha, gqokani makhosikazi ugqokwe. Yahamba indoda egcekeni. Ayiboni lutho. Uthatha imbomu negubhu ishawe ibhekwe kuyo. Ayizwa lutho. Ayiboni. Bahalaliswa omama egcekeni omama kamdluli ayizwa ukuhalaliswa kubhekwe imbomu kuyo. Ifake usizi le. Angathi igama lela kodwa ngizothi isikindi. Athi umkhokheli makamhluli umshumayeli letha amanzi. Agqoka ubaba aphume namanzi endlini lawa awanikwe inyanga izulu. Afika athi fawu ngamanzi emehlweni. Uthuwe mina. Sibanibani lutho. Zilandwe igubhu ikhishwe zishawe. Sibanibani lutho athatha amanzi baba aphinde waphinda kathathu. Yathi hawu. Yabamba yonke indawo. Yashona imhosheni akhuphela kwayo. Alibonke igama lenkosi. Ithi inkosi imiphezu kwale pulpit eyila. Ngizama ukuqinisekisa wena osangabazi ukuthi sebuhleni, sekugcineni la ebuhleni. Amen. Amen. Noma ungakhushuza kodwa wena kusegcineni la. Ithi inkosi imila inyanga yezulu ithi maNazaretha lokho okwenzeke kumne wethu. Lokho kwenzeke kumne wethu ngeke kwenzeke kimi ngiyafunga. Mangigudluka la kohlala ishembe akho gazi eliyogitheka. Mangigudluka oyohlala emva kwami kohlala ishembe akho gazi eliyogitheka. Ngeke noma ungazama uyophelela emoyeni Nkosi ubusabezwini. Wahidala nkulunkulu othi konkosi yamakho kusike wa ibeka leyo nsimu ho akuzithanda nsimu Yamakhosi Nkosi yezulu nomhlaba sibonile Nkosi inyanga yezulu sibonile imisebenzi yayo emihle yasezulwini lapha kwangesihlahla esikhulu esiphepho izinembali eziphepho ngabona isimangaliso ngathi sengiseduzane nenkosi ngabona umama eza ephethe ingane afika ibeka eduzane kwenkosi bebabili wayese ekhuluma nenkosi baba ngizobika nangu umntwana wami uyintombazana seneshumi leminyaka neminyaka emibili akahambi mayifuna ukudla mina ngikala ukuthi siwona uselambile ngimnikeze noma esefuna kuye etoilet uyaziyela akwakwazi ukusukuma akwazi ukwenza lutho sengihambe zonke izinyanga kuthiwa le ngane ayinamathambo haya komagoli kodokotela bathi ayinamathambo ngaya ko Cape Town kodokotela baphambili kwathi ayinamathambo le ngane
ngizocela ngiyalela umakhelwane wami wathi ake ngilethe kwena mhlawumbe baba uzongisiza cela ungisize le ngane eyisukume kwesethi hamba uyokhama kwakunethange lapha kune office kwakukhona ithange wathi hamba uyokhama wahlika umama eyokhama omunye wasala nayo le ngane kwasikhathi esincane ngangabheke eceleni nganganaka ngithe ngisuka lapho ngangibuyisa amehlo ngeva khuza ingcwele kanti ngibheke eceleni ngabona hayibo nayi ingane ilola njengondala utshani nje ilolo tshanini iyaloli yehlika ingane iyaloli yehlika ingane iloli yehlika iyaloli yengene yahleka ngithe ngiyibona ngayibona ingane yaguqa ngamadolo kanti ngiyibona ingane yavele yasukumama ngenyawo isuma kancane yavele yaqonda yama yathula yathi nje thwi ithe isuke yavele ingene endleleni yavele yayihamba ilandela loyo khama zithatha ispeed igijima. Amen. Izimangazali ekhaya moxoxela abantu abangakholwa bayibathi hayi uyazisholo nje usithande lokhu lo muntu enithi uNkulunkulu ayikho yonke lento inganekwane yonke enikhulumayo ngala ngakithi unkosikazi wakamsani uma Gumede ukuthiwa umakhuzwayo wahamba umsani wayilethezini waye ematshini ayisithupha yocela ingane yomfana selamanisa umakoti wakhe walandelisa engawathola abafana ethola amantombazana wathi uzocela umfana uthe ebuya elethezini wabe mnandi umakhuzwayo wamnanda washaya isikhathi sokubeletha washaya insizwe wabhaya le nsizwe lapha phezulu eyabizwa ukuthiwa ulethezini. Uma ke eseyibeletha lengane kwaqala ukuthi hayi kwayikatilele eziko uyabe kwathi ungena kule nkonzo ungazi ungabaleka kuphela yonke into nayo iphele nya uthi awuthi ungezwa yini ungena kule nkonzo kwaphela zonke izinto zami kwaphela amakhesi kwaphela yonke into ngabe kwenze njalo cha uyavivinga ufuna ukuzobheka uthi awuzobheka nemuva mekuhamba bheka phambili angabheke emuva bheka phambili ekugcineni uzonqoba ungabheki emva bheka phambili. Amen. Uthi usebethile manje akukho kudla akukho mbhubhudlo akukho lutho waseyocela kamakhelwane esitobeni umndeni wakhe nje kamsana wayocela ushukela bamnikeza wagoqoza wakhipha lishanyana badla nengane wathola ubisanyana yancela kwaphela wayocela ushukela khona wanikezwa waphinda kwaphela wayocela ushukela khona kanti sebemgayela amabhodlela bagaba amabhodlela wathatha isoli somphuzo nje fu phakathi la kushukela bamnikeza mesifika athatha umbhubhudo ohalaka awushaya iswini mase sewushaya iswini umbhubhudo uyeva kwahlabona imuntu yabheka amabhodlela unkosi yami ngeke ngakwazi amabhodlela wagula lo mama wagula vele ngathi salibethi umuntu kwamathambo waqhosha amathambo la uthe sila wabulaqonda kumatha umfundisi ngicela ungisize awungisene enkosini uyongibika ngiyafa ngathi mina woza ngambamba wayengafika enyangeni yezulu ngathi baba unkosikazi wangakithi la baba waza amabhodlela uthi waza wakhuluma ngeke wena usukhuluma nakhuluma wena ukuthi wenze njani baba ngaza amabhodlela akusakhuluma ngikhulume akusekwehle lutho la sike sesibili umusuku lo mina ngilala ingane yangidosa ifuna ukubele alikho ilibele ngibulawe indlala yathatha amafutha lapho uthatha amanzi wakhothe ngokudla wakhothe ekuseni wakhothe emini wakhothe entambama ufudumeza amanzi waphuza amanzi ukhona kumanje uyaphila umakhuzwayo uyaphila namanje lo nsizwa seyikhulile yinde lapha sithi unethezini inkosi yobusiso menzezwini. Now feel now since we left feeling Orlando noises now feeling now
Nkosi yasezulwini khuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Siyabonga Nkosi ukusivala izinyembezi ukuthi makulolu suku singafikelwa kudabuka nokukhumbula ukuthi konje sikulolu suku nje kwakwenze njani. Sibonga leyo nhlanhla keNkosi ukuba usiphe ukuthi sikhulume ngemisebenzi, sikhumbule imisebenzi. Bantwana baNkulunkulu kwesikhulumeza izolo. Njengoba bekhuluma nje bakhuluma zona ukuthi hayi izolo sibone ukuthi siyazi abaningi sebebona ngokunjena nje abafowethu kodwa abanye abanalo ulwazi. Yingakho ngithi cha basibekezelele sikusho kwayizolo. Amen. Ngoba bantwana baNkulunkulu ukuthema sekucisha lo Nazaretha. Yafika yabuphemba futhi inyanga izulu wayibongoza. Kwase kucishile kucisha impela bekucisha abantu. Khumbula usuku cishe zazi ngo-16 mangaphosisi uqala kwenyuka umhlangano uyenhlangakazi. Abadala bazokhumbula. Kwaba lesikhathi eside kuthulekile. Wamemeza uBhombela wathi uphusibanibani eshinyanga izulu akhuphula umhlangano silinde umhlangano entabeni. Kwaze kwafika inkosikazi eyafika yathi ukhona ubaba lapha uthi angizokubuza ukuthi uphusibanibani. Yafika inkosi yaMaqadi isiqonde engqonyanga nezuthi singebhubhe thina ngawe khuphula umhlangano. Thatha ubhoko ukhuphula umhlangano. Yawukhuphuka kanjani inyanga izulu? Amen. Ingilosi lokhu zaphuma nenyanga izulu ekuphakameni kuzibe namhlanje. Ithe bayisibuya ngapha base bevimba bakhohle ukuthi bavimbe nezingilosi konke. Bathi angangena hamba emzini wakho. Bangazi ukuthi bavimba konke ubungcwele. Namhlanje sihleli nobungcwele kayibongozi. Amen. Manazaretha amahle la ikhaya begqokwa kahle uma uya kuNkulunkulu. Gqoka into ezinhle uma uyonikela phambi kwaba. Akekho ushembo oyinuku. Kodwa ingubo emhlophe ifika yenziwa inyanga izulu wathi la wonke umuntu ingubo emhlophe. Umqhele lo esiufaka inyanga izulu. Sizama ukukhumbuza ukuthi kusuke iphi kwayaphi. Manazaretha amahle kuningi ngeke sikuqede. Ngeke ngahamba nenkosi endala kwabiyela. Ngolunye usuku sifike eMaritzburg. Abakhuluma ngenyanga nje yimi akekho futhi impela owayibonayo mhlawumbe wayicashile. Kodwa lezi nyanga zaseMaritzburg zayibonwa yimi. Sasheshe safika thina ekuseni lapha phezu komsondozi. Nenkosi safika sahlala emotweni. Kwakunephoyisa basimbawula. Uma selihamba iphoyisa nami ngiyokothana imbawula lapha iphoyisa. Ithi ayise ngihamba sizofika umuntu abazongishintsha. Lase ziyatheleka imoto. Thela kanebhasi bakala abantu singaze inkantolo lekwachelwa. Ngithi mina ndabasitha awufuka ubuke. Ithi inkosi njani ukuthi buka. Kwakuchela inkantolo kuzungezwa lapha ngibuka yabuka inkosi yathi sifika inyanga yezulu yasuka inkosi yayo inkosini yathi baba ade kwenziwa lokhu nalokhu la inkantolo. Kusho ukuthi ke ihlabathi ziyagqibela. Mase kufika inkosi yamakhosi inyanga izulu kwase kuyacisha konke lokho. Wathi sekungaphakathi endlini ubuqini bokusayiniswa bakithi budala la ekhaya. Wathi akusayine wasayina ulonda. Kwafanele manje kusayina inyanga yezulu. Ilapho inyanga yezulu yathi ibamba ipeni la jomba ipeni ngathi ne spring la lahleka lapha kodwa ngisasayini.
wagijima wabhala waluthatha ipeni wathi sorry Mr Shebe wathi nathi wathi angisasayini sebenqabile ezulwini. Amen. Hayi angiqhubekele phambili sengihlala phansi lapha ngakithi bantwana bathi baNkulunkulu inyanga yezulu kufika emzini wakomdlalo sekufika inkosikazi nomndeni nje abambalwa bazobika ukuthi kuwe umakoti washona usesibhedlela kwaMagwaza eMoshana. Ithi inyanga yezulu kwakunomhlangano ke ubeke lapha ekuphumuleni emgwaqweni lapha eNdundulu yayenza umhlangano khona inyanga yezulu isithe esandleni sayo ayi akakedluli kapha lo nkosikazi ithambani nimkhiphe bese nibeka amanzi afudumele nimgeze ngamanzi afudumele bese mina wena nakumphefumulo kamalokozana wakwakho unika uninazala kalo makoti umnika umphefumulo kamalokozana uthi mina kamafutha uzothi masumgezela ngalamanzi ebese umgcoba ngalamafutha la emlonyeni bese uyima umgcoba ke wonke umzimba uzumemeza kathathu uzovuka base beyahamba ngake ngumshumayela leso sikhathi uNcumalo wayengumvangeli base bayasuka bayahamba batwana bathe baNkulunkulu mase besendleleni sebayakhuluma nomkhokheli uManjilo waseDumisani hayi mkhokheli ngoba wena wakho laba bakholwa laba ngoba wena ngakhona ungcono kwenze wena wavuma umkhokheli waduka umphefumulo kaNkosikazi wasiya nangempela sejabuliswa ukuthi uma ivuka lokuzothufusa umkhokheli wawuthatha uvasilela lo namanzi benza bonke baqeda wayesememeza sibani wayesevusa ikhanda ekhombisa ukuthi ngabe yavuka wavusa ikhanda lelethe waselivusa wabuya walala ngapha wabuyisa isandla kade eqabele kuso wasibuyisa ngapha isandla kodwa hawusebethe bazokhuza ingcwele waphela kanjalo babuyela bayosho ukuthi hawu baba uvukile kodwa wabuya waphela uthi ke ubumvangeli kwase kubiza uNcumalo umshumayeli sisobene noNcumalo hambani nobuzi kwenzekeni lapha abasitsheli lapho ukuthi baphambanisa izinto masifika lapha basitshela ukuthi hayi baba laba basesifika kubaba uthi ibona abalahla umphefumulo mina bese ngibanikile lo umphefumulo kamalokozana wakwakhe baphambaniselana laba wathi hayi ngcono kwenze wena wabuye ikholwa lakhona wase kuba ukuhamba kwakhe lo nkosikazi sengihlala phansi bantwana baNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angenza singadideki ngaba ngadideka bantwana bahle baNkulunkulu mawunethwa izimvula sekungokugcina sengihlala phansi mawunethwa izimvulo kuduke sengathi uShemba ngenza singaduki maNazaretha singabi namathemba amanye ngangiselekhumbi ngisuka la eThekwini uyabona uduka uzukhohle ngisho isabatha khohle uShemba khohle la isabatha ziyakunetha ke uma ngifika lapha ekhaya imvamisa mangifika nje ngafika sikatsini ngiqonde esibayeni ngibona konke kuphelele yini mangifika imbuzi zikho zonke empty sibaye bese ngendlini ziphi imbuzi bathi ayaziphambe ngembuzi namhlanje awu imbuzi amsebenza sebengiqedileke base beyiqedile imbuzi zami thathe zonke sibaya akho lutho nje akho ngishisa inyama ngalala ekhumbini hlala nje ekhumbini kwaze kwasekuseni ngahlubuka ngaphuma ekuseni ngabheka eshowe singadideki maNazaretha eshowe ngiyobuza mangifika umuntu ngiyabuza angifike ngikhuluma ngithi hey wendoda ulahlekela izimbuzi khuluma wathatha ibhodlela wathi uyazi ngibona mbi wathi awunazi nje sibayini ngiyibona kodwa umbona bobo ngakanje uzikusiphi sibaye wathi nasi nje ngiyibona iphikela kwambonambi
kwabani akasho ngendlela ngisuke lapha ngihambe ngicabanga ukuthi konke ngawubuza phi futhi ngangezwe kuthiwa kuyabuzwa nangapha eJudiya ngasemvutshini ngaphikelela eJudiya ngikhuluma iqiniso kaNazaretha Amen. uma ngifika lapha nayi inkosikazi ijabu kuyashawa nayo siyimisele hayi uselapha ekhaya yebo cha ngilahlekelwe izimbuzi khuluma ziphi angifuni manje abilokho engilandise ngifuna umtshela lento mina engize ngayo akhombe ukuthi ziphi imbuzi zami uthi waseshonayo eshoke izilimi seshona 1 cup of tea 2 slices of bread with butter thank you 1 cup of tea 2 slices of bread with butter yeah usana zoke wena manje wathi uyaze nguthu yena webani kwaphambana enguthu yebo athi lapho ke imbuzi nase nje ngiyibona esibayeni kusiyami ngaqala ukukhumbula inyanga izo Iqiniso. manje labo 1 cup of tea no 2 slices of bread with butter angisaboni benze njani ngavele ngabona ngathula ngathi shembe uzongikhumbule ngaqala ngabheka eGibisini inkosi yamakhosi eGibisini mangifika lapha ngihlubukile maNazaretha angidlile mangifika lapha ngifike ngigudwe nkosi yamakhosi ngilahlekelwe izimbuzi zonke manje pho utasenze njani uthi mina ngasi manje ukuthukuthela kwami kokulahlekelwa izimbuzi sengikukhiphela noma kuphi manje angasi kwathi ncwane baba uthini lo uthi ubaba uthini ngavela ngambheka ngasolibomvu ncwane naye wabuda kulungile wathi baba hamba wena sengizwile suka lapha ngaphindela angasho ukuthi amen ngendlela engangonakale ngayo uma ngiphikelela ekhaya ngiyafika lapha ekhaya imbuzi lele phansi zonke amen mama ngehla ngayikhuza zasuka ngenisa imoto angena endlini makanyile wasabela iphuma phela izimbuzi othi hayi siyafika nje khathele kodwa ngavuka ekuseni ase ngiphuma thathe iphepha nelibomvu sembuyele eGibisini ngiyafika sekumlilo lapha ngathi ngiyafika sengisa nezinywana nami ethekileyo sengithi yahleka Nkosi yamakhosi yanikelisa ngapha nangapha ngabathi baba ngisho kunaka wathi ncwane wathi baba wathi uthini lo wathi ubaba uthini ngathi ngizobonga wathi ubongani baba ngibonga imbuzi ngiyifikezise ekhaya wathi lo besehlubukile lo wathi ngihambe ngaye ekhaya ngathi lo mfana uhlubukile ngifuna bayibuyise manje lezimbuzi bahamba bayilanda ushinyanga izolo bantwana bakaNkulunkulu sengathi singadideki sikhohle ushembe unyazo lwezulu phambi kwethu mase sikunetha qonda kulo ungakugcine uya lapha ko1 cup of tea ngoba bashonisela ilanga abantwana bakaNkulunkulu uthemba into enganamsebenzi walutho ngiyabonga kakhulu inkosi ayibusise izulu amen Vuthelani icilongo yawakilini esizini icilongo esilapho Mazi
Baba, Nkosi yamakhosi yazizulu. Nami Nkosi ngiyabonga. Uma uthi asikhulume ngenyanga yezulu, ngiyabonga Shebo Ngcwele ngoba inyanga yezulu kufikele kuyo. Ngizonqamula Nkosi yamakhosi ngokuthe ivesi elilodwa amabili umsebenzi bomunye. Ngangaba semateksini ngomunye unyaka. Hayi manje angisekho. Kodwa ngikhuluma indaba yenyanga yezulu ingisindisa. Sengisongelwa enye indoda ake ngisithi isibongo. Ithi wemkani. Uyabona kusasa wena ungakuvuke nale khumbi yakho. Ngenzeni sibandana ithi hayi. Wena ngiyakunyanya nje nginyanyelo shembe lenhle ushembe uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi ngoba khona abangakithi uma ujika kubanana esingolweni ukhona umtapho encwadi lapho irenki yayilapho ngalowo nyaka. Ngithi mina hayibo yazi lekhumbi othi angavuki ngayo mina ngikwazi ukulwa. Iyakhokha lekhumbi ngizovuka. Uma ube nenhlanhla bongixosha bakithi. Uma ube nebhadi ngoba ngikhonza ushembe mina igama lakhe inyanga yezulu ngalezinto ezingalingananga nezamaphekula. Bathi bazelula zaphelele ePietermaritzburg. Uthelela impela wena sakhuluma ngalo shembe ngithi ngovuka ngavuka eNazaretha ngiyashesha. Kabe ngathi ukukhohlwa kancane. Abangakithi khona na indawo ebridge laqhamuka khona imoto phezulu khona ibridge lapho ngathi sengasazi yaqhamuka kwakuthiwa ama super 16 ungqonga ipipe yafika yajika khona umgwaqo ongena ekliniki yajika lekhumbi yaseyama wavula isitapha lo muntu ngibhekile ngishaya uvalo ngiyagubhazela uma evula isitapha wavula umbese kushuka okapo elinecici. Ngimbhekile wayivula le ukapho ngamazinyo wasekumgwaqo. Ngacabanga ungena emotweni ngacabanga ukubaleka. Ngoba lo muntu ukhipha ummese ngibhekile ngathi ushilo wathi ungavuki. Ngase ngithi ngiyovuka ngoba imoto yami yakhokha futhi njoba wena ukhuluma kabi ngoshembe khonza inyanga yezulu mabo uNkulunkulu. Yeke umgwaqo le ndoda ngathi mangibaleka yamemeza phezulu inyanga yezulu mabo uNkulunkulu. Kugcwele lenke kulayisha yami ikhumbi. Kodwa tata kwakhuluma inyanga yezulu phezulu maNazaretha inyanga yezulu uNkulunkulu. Yathi ungabaleki uzofa. Mana ngekwenze lutho. Ngase ngiyama sengithe gqagqa ukuyishiya kancane singasekhumbi ngabuya. Ngahamba nje ngathithwa eqhamuka le ndoda ifutha amakhala yaqonda ngqo kumina ngacimela abagcwele ngilindele ukuthi ungene yathi mayifika le ndoda ngishaya ngegxalaba ngegxalaba ngaqwaqhweka yele yabuya kwesibili eshaya igxalaba ngaqwaqhweka seyiyawela le ndoda yafika yavala ubesangane ekhumbini naye yahamba mabo uNkulunkulu. Ngathi ngiyezwe emasontweni athize wathiwa ubangenile abepolitiki angikho-ke lapho ngasinda ngenyanga yezulu. Sibusiseni ukuzwini. Yalwazi lonke usizi lwami inhliziyo yami ungathulwa
bakhonza bahle kuthiwa asikhulume ngoNgaluzinde. Ngangeke ngibe yiNazaretha ukube uNgaluzinde akangenanga kimi ngoba ukukholwa izweni lakithi kwakuqhelile kakhulu. Ithempeli laseNtathakusa lasungulwa uNgaluzinde okwaba yilona lodwa esigodini sakithi esalifikayo. Kwakuyilona lodwa nje ke wonke amathempeli ezwe lakithi kakhulu emabovweni alandela lelo thempeli ngoba kwasekufika inyanga yezulu yayisifika yazo kwenza lelo thempeli kwafika yona zinyawo zayo. Manje ke masikhuluma ngokukhulu bukaShembe singakhuluma ke kuphela isikhathi kodwa ngoba kuthiwe asithi nqampu sishiye emadevweni sizozishiya ke Nkosi ngoba isikhathi siyasiphikisa ukuthi sixoxe konke okwenziwa inkosi. Isikhathi esiphikayo ngizocela ukuxoxa nje ukubili kokuningi engizoqala ngako nje ngizoqala ngokuthi sike sikhulume thina ke bakuleli izwe lasenhla kakhulu emabovini siye sikhulume kakhulu ngezimpi ngoba uThembe usibonise ngezimpi ubukhulu bakhe. Manje makuthiwa sikhulume ngomlando okufika kaShembe ezweni lakithi kufike lokho kuqala ukuthi ngingakhuluma ngokwenzeka kimi kodwa akufanele ngidlule ngingakushilo ubukhulu bukaShembe. Mangikhuluma nje ke ngokwenzeka kimi ke ngiqale kona kancane nje isihloko kuzoba kubili ngoba isikhathi sithanda ukusithela. Ngithe ngingena ekulokukholwa kwase nginengane nje umfana liyadlulayo yayisicinezele kakhulu sencane nje iseyiyona yodwa isembili ngayo kunini yacinezeleke kakhulu. Khaya kwabanjwa kwayekwa kwayiwa lapha koSigunyamagesi lapha bashiwo ubaba uMbhele ayikhona kwangenzeka lutho kwaze wakhuphuka wezela kaMashu mayifika lapha kulezi indawo ezayihlala abantu basemakhaya kwakufika o14 wafika ngamfaka khona ngase ngicela insizwa zesitimela nje ngesikhathi senyanga ezulu ngo90 cabanga ukuthi kwako yena wa89 kwako u92 91 mangaphosisi 91 92 ayi wakhuphuka unene ekhaya weze mayefika lana kulendlu afika ngene ngifike emsebenzini singilandele lezi insizwa zetimela zathandaza kanye maNazaretha ingane igcinezeleke ekhaya kungalalwa ikweqa amehlo ingane njengomuntu ongekho. Kwathi makuthandaza zafika lezi insizwa zatheleka ngaphandle komnyango zathandaza zangena ezinye ngaphakathi zathandaza ezinye zasala ngaphandle zahamba zangangena endlini zonke. Kulobo busuku abuzange budlule obunye. Kulobo busuku eyisifika le nunu egcinezela ingane ekhaya. Yafika yavela ngomfantu wesicapha. Kwavela siyabonwa yimina. Kwavela ihlo nje lathi. Lase linwebeka lelihlo lakhanyisa ukuthi ubani. Lavela nje lelihlo lilodwa lamkhanyisa ubuso bonke lavela kangaka. Lamveza ukuthi ubani. Ngase ngiphaphama ngathi la ngiphaphama yahamba ngalelo langa iphindanga yabuya wakhula waze waba yilento akayiyo. Ngaphindanga yabuya agcina ngalelo langa. Amen. Ngalo Shembe esikhuluma ngaye. Singakhuluma okuningi kodwa sengigcina nje ke kukhona impi esigcine ngayo ezweni lakithi sesingena ukukholwa. Kwakuyibo 91 92 kwaliwa kakhulu kuthela kufika khona ukukholwa ngaphela mina ke ngisasanda ukukholwa ngimshaya impela kakhulu kuthela kufika khona ukukholwa kuthina kwase kufika kanye yanethe nje yanqamuka yathi nje yi isikhashana esisodwa sase sikholwa kanye wangazi ukuthi besivalele umgodo wodwa sakholwa kanye nabakulesigodi ekade silwa naso bakholwa nathi sakholwa sabonana saqala ukubonana saxhawulana sabonana ku23 hawu sanede sabonana nje yayisivele yaqala futhi yanede yaqala saqalaza ngathi ngizokwenza njani ngabulela usibani ukuso lesigodi esingaphesheya ngabulela usibani ngathi ngeke kwase kuthiwa kwenza umhlangano
kwenziwa umhlangano thina sasinobhekini bakhona nje abanye bangakithi abakhona la bona labe sasilwa nabayizwa nje lento kwahlanganwa kulesigodi esingakithi ukuthi ayingeke akanje kwenziwa umhlangano iqalwa yini manje nombani uyazibuza ukuthi ubani ulwe nomunye manje asiyazi ukuthi iqhamuke iphi lento akwenziwa ngamhlangano okulwa lephi manje ngeke akwenziwa umhlangano kuzokwenziwa nabo nathi sahlangana sehla saba u20 kulesihosha sethu sihamba nobhekeni siyohlangana emngceleni walesigodi esilwa naso nathi sohlangana nje phezulu komfulu impela nje esitolo kwakuthiwa amaqalazi sohlangana phezulu kwaso liyani izulu umfulu ugcwele uthe ngci meziqhamuka lezi insizwe esilwa nazo uqhamuka insizwe ezimbili thina so20 hawu lo mhlangano uzokwenziwa nabantu ababili omkhulu kangaka kanjani maku kanje kutholakalisa ukuthi induna ngale nobhekeni phela thina ngala insizwa nobhekeni oyedwa thina sifika naye ay wasekuhlanganwa ke manje ke manje sathi nalabantu bobabili kwenze njani manje madoda nafika nalo babili sizokhuluma udaba olukhulu kangaka sekufa abantu kushawa yedwa ngakithi kwashawa yedwa kulesigodi kuyabonakala impela ukuthi ayingeke ilele ngamadolo manje akusekho ukuthi u11 manje kule yesibili 11 yacaca ukuthi cha iyaqhubeka impela futhi seziyaqhuma ibhamu laba abakhelene nomngcele bayazizwa ibhamu laba bangakithi baseqeleni labehleli khona entukuyini nalabo bangala bahlele eqeleni thina sesihosheni sokugcina asizwa kakhulu lento la enzansi ayisahlangana bathi laba masibuza ke ebhekini nafika nababili bathi hayi sekuyaliwa wemadoda hawu kuyaliwa asazi nje thina cha kuyaliwa impela nje insizwa zakithi nazi etilomelithize la ingqwabelene khona zithi azikwazi ukuza la ngoba nizosemboza la asikwazi thina lokho cha kuyaliwa ayi ngathi ngiyazicabanga lezi insizwe esikholwa nazo ngathi we sesibulalana nobani ngathi ngeke ngathi lalelani ke madoda ngoba nithi kuyaliwa mina ngingena lemfuleni manje ngifuna ukuyosabatha lapha phakathi kulabantu labe nithi silwa nabo ngifuna ukuyosabatha ithempelini phakathi nendawo ngathi salani ke nenikhuluma nina bakithi uma ukuthi kuyaliwa ngempela nizozwa ngoba beshaya mina ngiyawela manje nina uma ukuthi niyalwa manje kusho ukuthi lezi insizwa zakene lapha nizozwa ngoba zingidubula ngeke nje ngihlalele ukuthi soqala phansi silwe nalabantu futhi labe sesikholwa nabo ngase ngiwashaya amanzi ngabashiya behleli abaqala kancane nje sengingaphesheya komfula ngathi ayiqhumeke makuthi bayangishaya manje akekho abe sahlangana babukana emehlweni bonke manje nalezi insizwe ezimbili nalezi zakithi zabukana ngahamba mangithi ngiyahamba ngizofika lenqwaba le yalesigodi esilwa naso ngifika bagcwele ithempeli bagcwele ithilo bangibuka ngidlula phansi kwethilo mbeza bahlangana bangibuka ngadlula ngangabaqalaza ngababuka kancane nje ngadlula ngafaka ikhanda phansi ngahamba ngaye ngofika ethempelini mangithi ngiyafika ethempelini bangihlangabeza laba naba la ngemuva bangihlangabeza bathi udlulephi bathi mina ngidlule lapha enzansi bathi kuyaliwa nje udlule kanjani ngathi angazi ukuthi kuyaliwa sasonta lapha kwathi lasiqeda khona bathi ngeke hleza bakubonanga sikuphelezele kuyaliwa manje bayafa abantu abakinapha egqumeni anibaboni cha sibaboni hayi nampa lapha entukwini kuyaliwa nje manje total asikwazi ukuthi ufike kanjani bangiphelezela baye bangishiya emngceleni ngaleli igama lika Shembe nyazi lwezulu sasingebe lutho esikwezizweni zakithi kakhulu ezizweni sasemabovini isizwe sasemabovini sembathwe kakhulu uwenkosi sonke amathempeli asemabovini aqala ngesikhathi sakho Shembe siyacela Nkosi ukuthi ungabisabudedela lobunazaretha noma sihlele kahle echathini emabovini akubi kakhulu imvunga lese izweni zonke asinayo nasemathempelini nje sihleli kahle amen siyacela Nkosi ukwenze lokuthula kunganciphi kwande Shembe oyingcwele sokukhuluma okuningi ngoShembe uma wenza ngoba ithuba uNkulunkulu esipha uyasipha ke imihla namalanga nalo leli yilo asileyi kodwa ke Nkosi sipha ukukholwa kwaphakade ngegama lakho Thixo ukuze kube phakade unothando umkhololi
ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama. Nazaretha ayingcwele enkosini. Ngayibona nami ngiyugumede isibongo ezweni lasenkandla emseni. Amen. Ngayibona nami inkosi okhulunywa ngayo inyanga yezulu. Nangosuku lwayo lokugcina njoba kade esho nje umfundisi uShozi ngangikhona. Siphuma lapha. Kwakuhlabelela umfowakaZungu umvangeli waseCilongweni. Ethi ngeza ngingede ezweni. Umhlaba wawumnyama Nazaretha. Kodwa isimangaliso senzeka ngalelo langa. Ngiyalikhumbula usuku lwangomsombuluko ekseni ngangisagibele eThemba Lihle lapha iyitimela siya emsebenzini. Thomas gibele ekseni bejabula abantu ababethu uShembe ufile. Thomas ngene esitimeleni kwahlabelela mina ngahlabelela ingoma ka83. Ngathi sisindisiwe thina Nazaretha sonke. Siyohlabelela sibatshele ukuthi sisindisiwe. Sasha umgidi sisuke eThemba Lihle saye saqala ukukhuluma sesisemngeni estation. Sathi kubantu uShembe ebesimtshala izolo uvukile. Angiyekeke leyo bantwana benkosi. Ikhona imisebenzi yenkosi inyanga yezulu engiyibonileyo. Kodwa kufika kimi ukuthi ke ngikhumbule izeluleko zayo noma inkokhelo yayo. Ngoba inyanga yezulu yayikho konke. Yayuthisha esifundisa ngisho ukuhlabelela. Ingoma yesithathu nje yayikhonze kakhulu. Sasifundisa ukuyihlabelela ngale ndlela yayizishaya etafuleni ithi ifuna uba sihlabelele njengayo. Sifanza le ndlela ke yaqala. Wayibiza noma ngani inyanga yezulu uthi uthisha, umfundisi, uthisha, umkokeli, umshumayeli, wayikho konke. Nomeluleki. Iyo lenkosi Nazaretha ingcwele eyathi befundisi anothi uma nikhuluma udaba lomuntu nendlala umusa saqala. Ningathi uma liyokhuluma udaba lomuntu niye kumuntu seniphethe isinqumo. Anokwendlala umusa. Yathi noma nimthola ukuthi onile isinqumo senu sikhiphe ngomumsa nikhombisa ukuthi niyakholwa. Umkhokheli wasezulwini. Ngelinye ilanga uthi Nazaretha othi uma uhamba ngizokhuluma nje le ndaba yodwa. Othi uma uhamba ufice iNazaretha limi kabi. Lisendaweni elingafanele ukuba kuyo. Noma lisesonweni angibeke kanjalo. Yathi obaleka wena kuqala ulibonileyo. Ungavumi lize likubone ukuthi uyalibona. Kwakusho inyanga yezulu. Wothi uma ubona iNazaretha limi kabi noma ulifica lisesonweni noma ulifica lisendaweni la lingafanele khona iNazaretha kuba libe khona. Ithi obaleka kuqala ungafuni aza kubona ukuthi uyambona. Uthi ngoba umeke waphendukela kuwe wakubona ukuthi umbonile leso sono sengesakho. Ngoba uzohamba ushumayela ngaye. Uzohamba ukhuluma ngaye uthi nimbona nje ngimbone endaweni ethile sengesakho leso sono. Uthi kanti uma ubalekile akaza kubona ukuthi umbonile. Othi uma umbona ukuthi akakubonanga uyothuma ukhokhela lapho uyobukhokhela khona uthi kuleli bandla akwenziwe ukuthi nokuthi ebephethi lo muntu uShembe wangibona ngelanga elithile. Akakusho ukuthi usho ngoba angibona. Ngoba akakubonanga ukuthi wambona. Uthi ke lo muntu yosuka esonweni asuswe ukuthi uShembe wangibona. Kodwa uma wena ufuna ubaza kubona ukuthi uyambona ukuthi umi kabi uyothi noma ukhokhela athi usho kimi ngoba wangibona. Uthi ke sengesakho leso sono. Amen. Kusho inyanga yezulu.
ngicabanga ke namhlanje kulamafoni asaphathwa ukuthi ngabe ithini inyanga yezulu ngoba namhlanje uhuja umuntu ngisho ungene ehlathini ngalamafoni athi umuntu ngifuna into ephathekayo engiyofakaza ngayo ngime ngithi nakho ngambona impela ngambamba oqutsheni ufuna ukufakaza ngesono somuntu laba bachathe emahlathini nje basenkingeni bazoke batrend lapha kuma social network nama kuthiwa yini email lezi ezilengiswe ihlahleni abayeke ukuchatha emahlathini manje ngoba sizobabona betrenda la ngoba abantu banamhlanje abesabi ukweneka umuntu ngesono bamfake kuma social network kodwa kwakhulunywa ngakho kwathiwa sengesakho leso sono inkosi ubusisi izilwayo amen Telani icilongo bajeleni makube kuhle uNkulunkulu nakwaba ingcwele amen bantwana benkosi ngingumfundisi uDladla wasempompozela nami ngithi angifakaze ngaloNkulunkulu ngoba ngiphenduke kuyona inkosi enkulu inyanga yezulu ikhona into enye ake ayenza ezweni laseMphise ethempelini laseThandanani ikhona inkosikazi yakwaKhuzwayo yayineminyaka yashada ngithe ngaphezulu kwama20 ingabathola abantwana kwaba isimangaliso ifikile inkosi yezulu nomhlaba inyanga yezulu kwathiwa ahambe uMamKhencezi lenkosikazi eyayingabathola abantwana akahamba uMamKhencezi naye eyocela kuNkulunkulu ngoba noNkulunkulu kuthi ubasiza bonke abantu wahamba ke wayecela naye inkosi yakwenza kwalula nje yathi inkosi kubusise uzomthola umntwana oyedwa nebala kwabanjalo abantwana benkosi wathola umntwana oyedwa njengezwi lenkosi eyayishilo inyanga yezulu ngehlele ngenzansi nje khona lapho inkosi kusebe kuzwile uzakwenkosi ngiyamathemba
ngibona manje into ezenza yini bueno no me termina de luego entonces ya mí otra vez otra le vas a decir ella está haciendo ella se bendiga le vas a decir ella está haciendo Amen. Ala Nati Osi Eko Aleli Aleko Baba Nkosi yamakhosi yazi lezulu ngiyabonga baba kade ngingekho baba enkonzweni bengihlulele umfowethu ngibonga Musa Nkosi ngoba simlondoloze kahle baba ufayilisile ayibonga Nkosi Nazaretha ingcwele inyanga isiZulu sikhulele kuyo iyasifundisa ukuhlabelela iyayingafuni umuntu uma ehlabelela ezishepisi ishepisi uyayibona into oyihlafuna namhla nakusasa bingayifuni inyanga isiZulu into enjalo nje uma uhlabelela ibivela ishaya umbhobho lapho ithi thu uyabhimba ibisikhomba ukuyihlabelela umfundisi lokho kwenziwa njani yasithuma lapha yakuyaphuma lapha epulpit yehla lapha yamala yayisithi phumani bahlangabeze sengibashumayizile yayithi yesibakhomba abantu athi naba abantu la ngemuva ithempeli lasagcina lapha enhlaka babamkhulu sathi siyabuka sangabona umuntu yathi aniboni nanibuka ngamehla semhlabeni aniboni yathi lafa elihle kakhulu labo voba aniboni naba abantu beqhamuka yathi hambani bahlangabeze ugibele entabeni yangakini
amathempela ngiwazi ukuthi mangaki lapha mabe khona saphuma kanye nabo lapha nabo bayasho nje ngakuba ukuthi esathunywa kanye nabo ayibonke Nkosi yamanazari mina nje ngingokuqala mangathiwa ake kuvele insizwa lapha esathunywa kanye nazo ngawobala amathempeli la ngakithi izwe la siphuma kwangathi khona into asithela ngayo asihlaba ngayo emzimbeni la yasisifundisa into eyodwa eManazaretha kwakufiwa kakhulu abagcotshwa babehamba emhlabeni yayisithi namhla ngiyaleluleka yathi uma nihambile nisemzini womuntu ningabodli ukudla enikunikwa ngeplate sakufundiswa inyanga yezulu lokho yathi akulowo muze lifika kubophaka ukudla kubekwe phambili kwamana sendlini kubekwe ndawonye ukudla kungaba isitambu uphuthu inyama kubekwe bese nisukumani namana niyiphakele nina ayibonge Nkosi sakunikwa la ekhaya lokho ngoba kubonakala ukuthi siyalimazana yayiseluleka lathi ubheka ubani sehambile kakhulu kwakuhamba abavangeli yathi ubheka ubani ngesuku esidlule kubika ubani sehambile ngalelani bekubika ubani lothi niqedana ngokudla uma ke washiya nje umuntu edokodweni lakho uyaphoseka omunye afaka inhlabathi yathi namhlanje neluleka kwakungakhiwa la ekhaya amadokodo akhiwayo kwakusafaka ukulala koseyili kwase kuqala sekwakhiwa kufakwa ingidi ngoba bonakala ukuthi sithelelana inhlabathi safundiswa inyanga yezulu Manazaretha amen ukudla isifundisa ngokuthi namhla sengeke ngibone masambile sisemsini abantu kuye kuphaka ukudla kubekwe ndawonye bagcotshwa kuyothi ukudla kubekiwe ndawonye sihlale phansi sibe abanumzana singafuni ukusukuma soyiphakela kanti kwathi uma sekubekela sibe usukuma siyiphakele thina ukuze ungasoli umuntu likhona enkonzweni Manazaretha amen sasiselinda khona uJulayi wenzeke linda ngo1992 91 uJulayi nje wenzeke linda inyanga yezulu ayibuyanga la 92 ngibala kahle impela angaze 92 semkhohliwe nani khona kodwa sasisuka lapha siye kuwo lo Julayi ekubaba ekubambe linda awubangabikho la ebuhleni ngikhumbula kuvala kwakufika umhlobombane yahlala phansi inyanga yezulu inkonzo yayisithi ayiphathwe isilo umhlobombane sayithatha inkonzo isilo sayithatha kwathi ngo2:30 kuya ku3 sase siyabonga kwakuvala umhlangano sase sicela ukuthi babebizana ngomzala nobaba inyanga yezulu sase sibhalelisa isilo sasiphuthuma kubi umhlangano yayisithi inyanga yezulu yahlabela ingoma ka114 yathi wangidala uNkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi wangibeka kulo nsipho yathi sekungena inkonzo manje isho intambama ilanga seliyoshona yathi ngeke ngakhulumi namhla umhlangano uyavalwa yabeka amagama amabili mayiqeda lesihlabelelo yayisiqalaza ngapha kanti umshumayelo obelethi uJehova obelethi ilade ethempelini uhlonipha ukuthi uzohlala isilo lapho kuhlanga khona ilade waselisusa elikhwebule libeka lapha kwangakabiki ipulpiti kwakuseyisambulelo nje sikababa kuphela yathi mayiphakathi nayo inkonzo yesiyema yasithatha sayidukula etafuleni yesikhala athi hawu ubani lomshumayelo obeke ubaba ngala kwasekuthuleka ngoba sasi indawo yaselinditshekile saqalaza ukuthi uba umbona yathi ilata libekwa kanje yathi seningenzisa isono lithatheni ngabe lathathwa ilata inkonzo iphakathi wathi kususeni lapha uyabona lihlezi khona nje labekwa nguye ayibonke Nkosi yamanazareth wathi libekwe lapha lingaphinde lisuke lapha engilibeka khona noma ngafika umuntu omkhulu kangakanani lihlala kulesandla sami lihlala libheka amadoda wayisethi buyisani lapho 5 rand ngikucela intethelelo sengenzi icala ukuthi ngahlala ethempelini ngafulathela umnikazi wesonto wasukuma umvangeli walapha nango wayihamba eCourt eGobile uba umncwangu owasukuma no5 rand owawiphepha wafika wayinika inyanga yezulu ihlezi phansi kweumbrella ayiphathanga inkonzo yayisisukuma yona uqobolwa ngayibona iguqa eLatin ubeke eLatin u5 rand oyiphepha athi baba ngicela intethelelo amen inkosi kusizwe lwayo kubathile imbangi yokusa ayomdeni yakita aribasindisi
zonke izizwe eziphansi kwezulu azizobona awuzali zasekuphala osamakhosi ungasho ukuthi iqada lena umfundisi bafundisi nami ngumfundisi yasicela lesikhundla lesifundisi osamakhosi ngithi angisukume ngamabomba ngiyabona kuzophela isikhathi kanti ngiyabona ukuthi lokho ngifuna ukusho bengizokusho kahle bekhona labantu angangibavakashele ngithi ngowena baba ngithi kuyisilo samabandla esitshele esihlabeni kuthe inyanga yezulu ngiyayazi kakhulu inkosi yanga yezulu ngiyazi kakhulu mase ngikhuluma ngayo ngashona ilanga ngifuna lokho kusha kaJulayi losifuma kubona bayifana bonke oshembe kuthi uJulayi sithi silo likhona maNazaretha sithi konke okwenzakalayo endaweni yasemawoti ngokubuza enkosini yamaqadi ngathula ngathi sizangithela manje kumbi konakele noNkulunkulu ngokufanayo futhi washo hamba emawoti ukhuza abantu ngakhuluma noNkulunkulu ngathi baba ngiyakhona emawoti uthi kuchitheke igazi kunjani ngizoya emawoti ngiyazi bakhona abahlala emawoti lapha phakathi kwenu negama lemawoti ngalishintsha ngathi akusekhona emawoti lapha yana ngoba ngihlukumezile abantu lesuke ezweni zenu lezolwela emaqadini emawoti uNkulunkulu ngawathatha amazwi akho baba abusisiwe nginawo ekhaya seyiphelele induna ngoba chele induna engachele induna wathi zingasambeni sisamba nayo ushembe manje khulu ushembe amen ngabona abantu bebheka phansi ngena lapha yana ngabona amampondo ayawathanda amampondo ayawathanda amaqadi amampondo phethe ikhali enzima ezabekayo kodwa eza kumina ngenkulu enhlonipho ngiyamthanda amampondo manje ekhona la amen ngiyamthanda ngoba sisena amampondo mpo amampondo ayephika lamampondo mpo baba ngisazocela futhi uNkulunkulu ngoba akuphelanga lapho ngisazohamba futhi ngiye eBhambayi lapho abantu benu noma bethu befela khona bese kuthiwa khona iWest kusemaqadeni lapha le West elikhuluma nizwa ngakuthiwa kupha abantu ngapha ngapha isizwe leso samaqadi leso nami ngithandi kwenzeke efana leyo kodwa nani manje khona lapho nikhona ngithandazise labantu bangafa le ndlela abafa ngayo omunye umama udlula lapha longunesi kwenye amaklinikhi lapha kwasi eLanda nedlula abafana badubula omunye bamthatha bamphose emotweni yakhe efile kanjalo bathamba naye ubunesi lo mama lo namanje wafika ubunesi ithoma abanayo uzobe namuhla bangicabanga ngifike kusamakhosi uhlele sokusikhathi ngiyahamba naye ngiyamthanda ushenge ngoba nawe uyangithanda amen okuningi nishomayele ngako lana elethi kuwenziwa inkosi yanga yezulu inkosi unyazi yezulu yayenza futhi layenza unyazi amen lokwenzile kumina la kwenza kwabaningi abakhuluma ngonyazi kumina bancoma bonke abantu unyazi wezulu sabakho sonke isikhathi siyakuthanda uNkulunkulu wethu futhi asizezise ngaloko muqhamuka ngikule inkoqa nanga amakhosi wemakhosi ngeke untshente yodwa nani befundisi kuze ngehlukana ukubiza ushembe ngenkosi shemba yona inkosi yaqhamuka mina uthi yadlula inkosi usho kumina njalo uqhamuka la ngundlobo wenkosi yadlula inkosi naye inkosi yakho yadlula inkosi naye inkosi yaseMozambique yadlula inkosi ubhala yadlula inkosi qhamuka ushembe uthi wadlula inkosi ushembe inkosi yamakhosi amen
ushembe ngaphezu kwethu sibancane kabi kushembe thina Shembe Nkosi hole baba siyakuthanda baba kuwo wethu Shembe sihole Shembe sonke sithemba